seneng orang abini dua rekong etemor mulai kabere setua misen sing udah agila niko mailang bingung abang setua misen sing udah agila niko mailang bingung abang. Bernapa boleh nih kak? Lagu bunyi dua mantan berkata tak lebur. Terus Ki, engki kita mau telebur Ki ya. Ya tepuk tangannya yuk. Ya. Insyaallah. As-sabru ta'ah, insyaallah as-sabru ta'ah. Ya. Terus. Lepas penting mancing tau dia beri kursi. Ya. Setua pekel Nyeraki kursi nih ser. sing udah aku lu niko nambahin oh benar oh bu. Tepuk tangannya. Ada kayak ngobat kayak pelan sepegel gitu Beb. Iya. Ban ini tak cocok sempurna Beb. Beb. Udah mah. Kayak tero. Tidak tahu. Abini dua lamun taatil hukum berat Reng lakai samangken nikahnya tanah abini dua nurati nafsona. Iya. Tembang tandi nafsu tadi. Suka tandi nafsu tadi ibu-ibu. Betul. Tepuk tangannya. Lebur. Mau tandi nafsu tak betul lebur Beb. Iya. Ada banyak sahabat. Ila Brenda Banten. Coba tepuk tangannya untuk Syafi'i. Cakopa untuk Habib Zinal pon. Aduh mon bulan. Kenapa? Keng tak malai. Kita minta belok yang dinai. Belok nabi gula mari tahu. Api ne dua orang tatango nyaman sakale. Salam. Lamun tak percaya coba sampean kek lakeen arasai. Pon. Bila mon lopo Ada apa? kau le coba tepuk tangannya. Aku pak mau terus sakina. Aduh Beb, kaderin lebur mon Safi yang nyanyi bini dua mon sampai terduk tak ada pendukung mon kula terkerah helaman deh. Kancak kula kasih tepuk tangannya ya. Mantara bini dua. Lamun tak percaya coba sampean Habib Zinal bersaheleman arasai. Pon bang, pon. Bila mon lopon coba Oke bang, cobain bang. Coba gelu. Cek coba lah cobaan. Evaluasi mi. Coba tanya lagi ke Bu Sumi. Bu. Sampean adukung Safi'in apa Habib Zinal? Bukan sampean. Adukung sampean. Pejareng nah Safi'in apa Habib Zinal? Pada lebur, Pada lebur dok remer ya. Pada lebur, tangki mi pada lebur mi.